Kumshi Mynta jong kajing bat President jong ke India ya ke G20 kajing alang jong ke Menteri ke kot ke Kia ke G20 kelas dang hanya ke sengi. Ka sarkar kelas shime karai ban pelongkong san e kajing le biometric verification jong kinong le mobile SIM card bat pan pendu no e kajing le connection shibun teli. Menteri Rangba ke Uttar Pradesh Yogi Adityanath bat Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur hene ke sengi kila play ke Youth 20 Summit Arjar Arpulai Rudraksha International Cooperation and Convention Center ke Badan Varanasi. Menteri Khna bakni Ketenat Atomic Energy and Space Dr. Jitendra Singh ulong ba kijing shem jong Chandrayaan 3 kan badmintoi ke perthai hi barok away. Menteri Ketenat Kokot Kakia ke Sarkar Pedeng Mansuk Mandavia ulapan pau ya kajing kermen bata kajing tri shitom ba kajing kucing mud onla ban pendujat ya kajing pang TV na kapertai kat hadu usnem arajar lai pau.